We need each other. Funza mbona 1 Corinthians chapter 12 verse number 21. Siphangise nje sithi 1 2 hamba. Liqala leni make ngoma ngoba sengiyarecorda mina likhuluma masinyana. We need each other. Ngesiswati yini siyatsingana. Thani makhe? Siyatsingana kulomhlaba. La kulomhlaba senda njani? Ayikhuluma la kulomhlaba senda njani? Yes. Kungako lonemali uyamdzinga longanamali. Uma ngabe sonke saba nemali iproduction beyingema because sonke sinani sinemali. Kungako lo nemali udzinga longanamali kuze info yakhe ikhona ukuqhubekela phambili. Siyafana bazalwane. You can't be a teacher without a student. You are a teacher because unamani unama students. Lana le building lena ayisi libandla is a church structure. Libandla nithi. So a pastor without a church is not a pastor. We need each other in this world. Wena longa namali uyamdzinga lonemali for you to survive. Nalo lonemali udzinga longa namali ukuze amsebentele iproduction yakhe ihambe. Now mbabe uyamdzinga wesifazane. Now wesifazane uyamdzinga ba. That is the protocol according to God. Kuyathi thani makhelwane kwethu bajani? Wena muntu lomthuna wena dzinga losifazane. Kungako ngeSiswati tethu tandla tenda njani yakhe? Nakuva nje bomake nabamotivate labanye sebevatha imali. I'm a single woman, I can raise my children. Uva kusuthu nemanga. Udlala nebantwana lapha endlini bese bayolala. So usala wedvane lomphethu wakho lomkhulu kungako ngabo 1 ebusuku sitakuthola online ugaza letiwile lapha. So ubhorekile udzinga ini? Ngoba according to God isenda njani siyathi? Awu Nkosi yami, thani makhe? We need each other makhelwane. So even in the church we need you. Like our house of praise, akuna VIP, all of us we are equal. Siyafana bazalwane. Funza mbona masinyana. We need each other. 1 Corinthians chapter 12 verse number 21. Yes. verse 21. Yes. Liso alikafaneli kusho esandleni ukuthi angikudzingi. Liso alikafaneli lisho tikwesandla singena njani? I don't need you. In other words, liso without isandla nalo liba affected. So ungayiphile impilo emhlabeni uthi mina ngidzinga umuntu uyamdzinga. Kungako lithi iBhayibheli na utawuqala 12 lapha lithi umtimba munye ke june tifo letinganani letinyenti. That is why God is saying if your eyes can say I don't need the hands, the whole body will be affected. All the parts of the body need each other. Njengoba uhlati phansi la na ungathi uyasukuma tisithethe inyawo ngisavuma utawufika njani ebhasini? Sekuaffecteka yini? Inhloko netandla. Uma ngabe lamehlo angathi no now ayitoyitoyi I can't see. Tinyawo tiba njani? Tiba affected. Ngalawo mafu ngisima house of praise. Uma ngabona utawuhlala ekhaya uthi liphasika ngithi. The whole church will be affected. Njengoba nemtimba uma ngabe sandla singekho uyalimala. Ubaluleke kakhulu la kuleli bandla ukuthi nakungalova wena angeke kube right kuleli phasika. Kufana nekuthi ulinyawo. Nali linyawo liseko kuthi wepass over lihlete ekhaya and then you get the whole house of praise will be affected. Kune role loyidlalako lebalekile even though noma ngabe ungaveli. Kungako Pastor Fakutse liyangichaza lifilimu na ulibukela kuba netitening letivelako ke jana seliphela kuba nebantu abavele emagama khuphuke abantu labendele lifilimu laba right.
but lapha efilimini abaveli utawubona amagama kuphela. So nasebandleni ke whether umncane umdzala unemali awunamali wahlala ekhaya kufana nekuthi kuleli Passover mehlo asanawo. Ngizocela ke mawuzo praise ukuthi we need each other. That is my request and my preaching today. All of us, even those who are watching me right now on the media platform, we need each other. The job that you need, you must get someone to help you. Yes, Shambana. Nenhloko futhi ayikafanele kusho etinyaweni ukuthi anginidzingi. Nenhloko ayikafanele kusho tikwelinyawo ukuthi yena njani? Anguthi. In other words, all of us. Gogo makhubela sibalekile kuleli bani. Sekule phasika ke njengoba sicala ngalesihlanu na utawuhlala ekhaya. Ngalamanye mafu nangimile la ngishumayela kunento letabe ilimala because someone is missing. We don't just celebrate the Passover, but all of us, we are needed together as a unity. La ubona khona ukuthi nabo ke ama house of praise. Nalo ke libandla lohamba nalo. Kuthi na unemcimbi labantu baba khona. You see now, in typical example, and I need a report bafundisi. Labantu aba in charge la abekho. In terms of offering, lama senior manager kona alova onke, and the church become affected. Imagine you are a pastor, you are not here on Good Friday. Kuhambe ngathi kuhambe nangekho umfundisi kuhambe ini ngakalekele kuhambe inhloko yonke. The whole body will be affected. Ake sothi makhi ubalulekile makhelwane. Umfundisi uyacela iba khona ngePassover. So akafanele liso lithi mina esandla ngene njani angisini. 1 Corinthians chapter 1 verse number 10 manam. Lo myangibambele Psalms 133 verse number 1. Romans chapter 12 verse number 9 to 17 ngasinyane. Stokhululeka sami. We need each other. So we are on the team of ushers, protocol, pastors, bomake. We are hlabelana kungekho wena ke. You see now we are affected because the Bible reader is not here. And we are gap ukuthi yabonakala. And the whole church is affected. Lo muntu uhleti. Asmart kwendeka uyachabuza akakhona khona akaseziphotheli. Wazi umkhulekela kabi ne breakthrough ngoba lakathi anganalutho uyethe esonveni. Akwani yalo business ndodwa uyayiphutshuta sikhathi sekhonze uphutsutana nemuntu. Hayi ngosiya. Sondo lonke lena njani liyalimala. Hlete ekhaya lo muntu. This Passover, even your girlfriends, your boyfriend must not hold you. Mtshele. Asambe esondweni. Noma ngabe qhamuke Eastern Cape. Mtshele ukuthi siyaphi. Siyesondweni. Ngoba we need you here. Washita kokwani. Lokuthama ungabuko Good Friday. Idaba iproblem. Ngoba mina ikhensa lokuyibona we uthame khona. Glosi yami ishonga ngofu. Mana lokuwe ungabonakali. Kunashilo la kame asinofamba kahle. Washito. So labo ujena tihlobo tawo lethi huma maputo ukuthi lo we wafamba wayiphasikeni. Bangekumi. Lokuba laba we batakuma kwini. Kola. Ishowo. Sanmaki. Siyatsingana makhelwane. Funza mbona verse number 10. Verse 10. Yes. Bazalwane bami labathandzekako. Yebo. Ngiyanincenga ngelibito lenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi nivumelane ngento yinye nonke. Sivumelana ngento yinye. Unity.
1 Corinthians chapter 1 verse number 10. Ngiyanincenga sibe munye. Ngibonile umnye lapha video ku TikTok. Angiyi mina ngathi ngiyakuthi Friday bangiphakela lithamba ngisayi. Hawu. Sawuhlalizwa lithambo. Sani makhelwane sibe munye makhelwane. Wathi makelanga ukuthi ungahlala ungabi khona lana sesilimele. Because we youth ungibabe ungigogo umkhulu lokulova kwakho make mawula silimele. Hey nguvuthi ngeke uphenze uhambe nami emotini. Akasibiye eSwatini bese kunzima. Abachokoda abantu baphalaza. Awukhawula kuhamba nempostoli. Mina ngispitify la mgwaqweni. Alright, funza lelinye mntwana. Kubede kwehlukana emkhathini wenu. Kubede kwehlukana emkhathini. That is my appeal. Psalms 133 verse number 1. Mina ngikhule ngathi namhlanje ngifundisa bunye together. The government need us, we also need the government. Oh, mina ma politician anginanzaba na. Hey, we need politician. Kune role ofuna basincede kuyo. Nathi ngafuna sibancede khona. We need each other. Every political leader needs us. So we need each other. You can't say as a political leader, hey bantu anginanzaba nabo, who is going to vote for you? So we need each other. That is why our biggest organization political ngengibale ligama sizodwa iba affected because kwahamba mkhono asinenzaba nemkhono uhambe hey wahamba mkhono ngiyaluya kwazi you see now but kube lapha bekune leadership lethi no sonke sibalulekile asibambaneni noma ngabe singavani kaja lokuthi ngithi lo ngimdzingi the organization will fall. So all of us la mina njengemfundisi anginayo idustbin yekulahla mzalwane anginayo. I need you as you need me. So when I don't anginansaba nemzalwane we are making a big mistake because in life we need each other. Nebakini uyabathinga hey anginansaba nebakithi mina hey ngiyatiphilela hey wena. Blood is thicker than water. Kutawufika isikhathi la likushonela khona. Damkhumbula umuntu wakini. Fana nemuntu onemntali manje, anginanzaba wena make wena, anginanzaba wena. Fanele udlala ngama kwakho. Hey! Asekathi gonqo ngila utawubona khona useli kushonela. Kwamanje nje dlala ngaye, mina anginanzaba nama kwami, anginanzaba udlale ngaye. Bakhona manje abasana bazali. They wish. We need each other. I repeat again, Zanmaki. Ngiyakuthinga makhelwane. Ngena njani makhelwane? Noma sowukwate kanjani na, nje mina ngengilinga sengiva kususa, lo mfati wami anginanzaba naye baba anginawudlane. Ngoba kutawufika isikhathi la ngishonela khona. Kugcina nje babefaka ukuthi, makefaka ukuthi anginanzaba naye. Hey. Ake sosi makhelwane hey makhe. We need each other. Funza Psalms 133 verse number 1 njengemafutha elehlele silevini sika Aaron. Maye kuhle kumnanzi kuhlalisana kwebazalwane ngekuvana. Kuhlalisa ngekuva asesibeni libadla lelentajane. Bomake bayavana, bobabe bayavana, labasha bayavana, labahlabelako baya. We support each other as a church. And then as we are good Friday, I will launch something la. Nabo business la banye bathengisa ama roll on lana. Asbat. What about Neskabamisa now? We support them. They are for us. That smaller yana business, we need to know it. Nas we are good Friday. Everyone must register. Where do Tiangzai Avron Chenoma so that we can know you. Why shouldn't you support Alumyelengamati? But I have somebody in the church. Lord, not the same product. I have to support him or her. Now, Mage, Lord, salonula ukrina upe. But if we have somebody on a salonula, why could we support her? So, order the thing for like uye ngoba. Lang order kona there's a view. Nala kusenga so linto yi.
we support each other. Unethenda la ekhaya. Before you go outside, unless you need the skills that we don't have. Start here. Mfundisi, I need 3 people. Laba ngendela 1 2 3. You don't have any. Siyenda sine paperwork ngale le file yethu inemlandvo. Siyakufonela sifuna 1 2 3. Sifuna 1 2 3. Abanye manje babuya ku-interview yesterday. Kusithi nakuvela lo mkhosi ngengubale ezibokuphi. Kudzingana kuthiwa bathi ma-deputy clerk. Qualified people. Ngahlaba mkhosi abathola. Babuya ku-interview. Bakhona la ekhaya. Abanye bakadanse baqashiwe already bayaqala 15. Why? We support each other, we need each other. Even in terms of relationship. Now ubona ukuthi ungathi kuyabhedza vele mfundisi ngiba sengiyathi chuna. Ngiyaphakamisa solo ngiyazama akuyala buya kumfundisi come to a pastor. Sibuke sifake tibuko. Sifake tibuko. Nasemathulu ngifaka tibuko. You see? Mathulu nje nginawana ukusebenza ka government. Sebadlale ngaye bakhathele. Uthi mfundisi asengikhathele. Msemfana wami give up iminyaka isavuma 33 ngiyagive up mntwanami. Hamba ngemoto lenhle. Government unephesana. Manje ngisafuna kubuka. Thana umfundisi afuna kwena njani? Buka. Lo mntwana wami sofuna give up abamanzi namncane kangaka. We need chani makhelwane, we need each other makhelwane. Support each other. Funza. Kuhle kufana nemakha. Kufana nemakha kuhlalisana kwabangcwele, yes. Lanuka kamnandi. Lanuka kamnanzi. Nakathelwe enhloko. Nakathele enhloko esilevini sika enhloko kaAaron. Ageleta. Going down. Adzimade ehlela esilevini. Yabona. Bunye babemakhuthe God ufana njenge anointing. Lenukela kamnanzi. Hayibo make bahlebane bodvana nalolu uvula ama group akhe. Hey silibandla linye thani makhelwane simunye makhe. Kude wangale. Sine silwa nesitha. Silwa nemuntu lohleba thina wangaphandle. Awushayi wethu la. Ngoba simunye. Nababweni munye. Hayi wena divide lo sondo. Wena thatha lo moya wena divide. Sine sinalo moya lo ingcwele moya munye. Manje wena unemaqembu. Uhleba bangala. Bangala bahleba bangala. Thani makhe. Simunye. Ushers, bomage, protocol, pastors, oneness. Hayi wena unelicembu lakho. Hayi ngamane yabona angase ngixoshe umuntu ngathi nginakuxosha ke wena. Nasi sisaka le team. Wena ufaka tipayisi uyamosha. Uyahlukanisa. Into kaNkulunkulu ihlukaniswa nguwe. Kungako nelivesi kuMateyu lithi tikhubekiso ngihamba khona. Ngejamayo wena lethi qhamuka ngawe. Tikhubekiso kufanele tibe khona emhlabeni. Ngejamayo wena lethi suka ngawe. Oneness. Tukhetha iswani kwashona kidubi. Kuleli phasika sesibeni munye. Bogogo yabona nje labantwana laba bekumasaja ngibathi bayephi labantwana ngemgcibelo bogogo ngifuna labantwana baba massage nginawuthenga le dolumbe kwedolumbe ivaseline lapha emandiyeni ya lokuphotshoda ngifuna bonke labantu abadzala babaphotshote bakuthinze la ngeGood Friday uvuthi ish babambe la bathi lelinyawo bakhona labantu abami labo ke bathi wonke lo ngogogo bathi massage udobuhlethi lapha bathi lelinyawo lento yekumasaji soma ke thwala nabathinza lelinyawo basuke bakhenika ingqondo kungako nabathinza lemisipha yala lengqondo yakho iyasanguluka mana babambe elinyawo shayile bokhokha izandla batobe bamabamba bamba angathi make ngomane kumbe sesilate besingaqhela le mobile clinic setho sicheka nengathi ngeGood Friday impela ungena esikalwini bachekele hi kwaphela amen esondweni njengemafutha ehlele silebheni sikabani sika-Aaron munye thani makelwane
simunye makhe. Roman chapter bani ngisithi bani 12 stovala ngalo sengile 5 minutes bebadla ndzawonye babemalami uJesu wabageza tinyawo bamunye lithi mfundisi manzini kuzenzo chapter 4 ngale bebahlanganyela nje babelana konke banhliziyo yinye. sisafara njani makerangata Sinesikisi lesingaka esontweni njengoba utaba nemali nje kunale level letawufika ukuthi ungasathi washela lapha ekhaya. Hayi ungathi kunamakele ngikhuluma ngayo la. Kutawuba nale level ukuthi no ungathi ngingathola umuntu ongangiayinela. Hayi ngoba ufika lapha ngile level. bakhona la ekhaya ongabacasha la phela na ungadli kudla kwebantu bangakuniki Umlungu wakhe akeke uphume ngale sowujuba ipaloni upena ukuhlafuna wena uhlafuna uklina ngepaloni nje hayi tacosha mlungu cosha mlungu asabe mfana Roman Roman 12 verse 17. qala ku verse number 9 luthando litsini Luthando kufanele lubede kutendisa. luthando alibethe kwena njani kute yini ukutendisa Pretend. babe wilisi ukutendisa pretender ne luthando alutendisi uma ngabe leli bandla uyalithanza ungatendisi lithanza ngenhlito yakho yonke hayi ngalana ungishayela tandla na ujika likhona uyangikha bathi mina ngi-aspire ngoba umoya lwengcwele nangilele konke uyangikhomba nginankinga nawo ngibuya ngikubeke tandla ngikubeke tandla ngikubuke yenye langa tovuka lo bwato de mfo aba uva singathanzani ngelithando lenjani lekute phela kunemuntu wena lo muntu othanza naye umthanzo uthanza tinto takho uyadentisa kahle kahle lo muntu awumthanzi uthanza iqualification uthanza imoto uthanza kahle kahle uyadentisa kanti luthando alina Jesu wasithanza akazange atentisa wasifela. That is why we are going to celebrate. Umbuzo wami labantu othanzana nabo befamily yakho in terms of rate ungabe uyabathanza noma uyatentisa leli bandla uyalithanza noma wena njani luthando alubethe kwena njani tentisa babe mhlongo asami Donzani lokubi. Donzani kwena njani asambe mntwana Nibambisise lokuhle. ibambisise lokuhle yeza asambe mntwana Thanzanani ngelithando lobuzalwane. thanzanani ngelithando lani thanzanani ngelithando lani kule Pasika thanzana ngelithando lebuzalwane. Let us close our eyes. Love. Let us be one. You need me, I need you. Labane mali babathinga labangana mali. Kule yankapani uyabathinga labanye labatawusebenta. Baba wethu onamandla naleli bandla salungisela umkhosi wePhasika. Sikhulekela uthando nebunye. Sindlule soma